Krista nko rakelio zasedi u ke vibiki ke krothonu tseprepette siro krotho zedi ke hu ke ba pette ko ke luseawe nko ke huliemo zo phir ba ke ze tiunu niko mesenu kristala luba zo ze pelle bawe nko gospel centered life ikeze series nu part se ba ke zenu thie part thelau nu lerliete dilike view pie Kidzunu lugesa part thela how October month nu kepu lavodio. Nko peteko dilike vi mori gospel iketse diu unhi chununu si sierte. Sunday school nu sir mozori Nagaland nu lusiero gospel iketse diu nkola kesamo. Bible nu pukeba gospel lu medzit tutorial hake kranu u Nagaland state ri. U Dimapuri, U Kuda Ernauri, U Kikruri, Muvor Utyo Ukelhuri, Hagiri Pocha, Nikosadi Lubation Hegetse Peleya. Muhao Pelegazela Tie, U Kevibike Kebu, Dilikevu, Ukelhu Metzo Chedi, Lukese, Mu Kizekelhujo Pet, Teunu, Dilikevu. Pocha niya ze pellen gezela series how met zibawe. Poti ke kranu dilikivi how sedi uthyo ulan hiye geze letaya. Mezewe ke krilamana ke lagilie ke puma redi reli geze hakopete mie pothyo erbi seya gezala. Deri dilikivi mie pothyo erbi lua zemoe. Sekemhe dilikevu nu freedom ko utyo ula sebata likevi Galatia ko lesedanu nu silewe Galatia ko pengu kersenu pugeze azenyo ko medie tse motyo tsela nie kelete deri umedo ke tse haunu u cheu pumengunu voda hie sigetsu mona ke kreu sedi nie huniho lie tseleje. Do not use your freedom to indulge the flesh, rather serve one another humbly in love. Isiba. Verse haunu ngugelie, Krista ukegelie, ke diegetze ke lumo, umeddo freedom sedi lulegevi ke lue. Deri umeddo chilegevi hau uchopu mengula sewa hinu ba. Sigetzu mona huniho lie Tsilenu bawe. Kedzinu Krista ginu freedom ngukele hau piese ubu huniho kresnu bawe. Paula flesh mori sopu mengu isigasagi sexual immorality erbi pubamo. Deri Galatia go context nu sikelie selfishness mori kepelemie ho utyo ujazeledi Mikiri vikon hiye geze letaya geza puba. We tie chezie tu fikebala kepelemie chetazori Galatia go kemhie utyo ujaz kepfe selfish di mikiri vikon hiye geze letaya. Musala dilikevu benefits ko utyo ulan hiye geze ledi ludyo daya. Sidi chazu lugezenu uja kevimi chilimotaya. Tie mapo leke sasana gezuse kepenyo ve ngukemeje tenu ponu internal lari muchazu external lari poto chelia pocha we dilikevu bu umelu chekesale taro poe ubu chazuri party themi kresia chazu mi kregezese kikemega no nshizana mi ho ke krohi se morsha ke ba ngubaya levi ke chanu sekira kanu utse ke tafu ke zunu upeza che ke sunu mori dilike view upetzo ke sunu pacha ke krikri ke zela no upetzo mo baya levi pacha pose we morosho shoot I ke ze rinu ke tejo ke bala tiket zori diobra mi kreli mo bata levi Pari kininu situation how fekolevi kerio we utyo u force chepie usiezano mi kreselevi moro keniu si mu ngugemo kimhi phapori tsemotalivi
吃么大罗普马托吃瓦的，吃那么的吃罗 Krista 什么的，你不 command 过哈特得不没字热大个丢啦，卡斯的没。Legalism mu licentious nunu mi credio ergeze dilike view mo kedi popie se mi cresi balegedio mizu chedioga kepenyofe muke meje dilike view mission la mizu we no tie nzanu mi cresegedio dilike view nu pocha niledio we mi cregeze condition kakeba che mission hatola po keren ni pidaya deri kepenyo ve nguke meje lekes haliro bahuri romeko pengu tethanu pugesekemhi deri we kepumamie segedonuri kristabu upusuche siegese ginu ukepenyo ve ukregeze tat God loved me while I was still a sinner. Isidi putyo a. Kepenyo ve no maburi bagimoki. Po sulegenze kezeki. Po nke pumako ngupie. Po mes soke baki. No shosebalyo kezeki. Po nusunuji ni sedi. Condition boris hamozodi. Mfevorwe. Delike view umelu cheke sagasaki kepenyo fe hit to di weary ushezanomie fevogelie messewe tie supu piese ke thodie pukebau siezanomie isibaga tetse ke hurapo diozori ukepenyo thora supo avuse morshobashi semipie ushezanomie isiawe Nko homie u workplace nu Krista joroli thakie luse morsha bame Nko homie Krista muke meje dilike view bu u nala ke sase morsha bame Tie u melunu pelle ya ke jao chazunu tse mu luse morsha batewe Krista ginu freedom ngukele haupye sedi weri honiho krela se zewe Nipu rofubu avu helakes haselie tiena. Amen.